You want some of me? Well, you come on! Get some! Who wants it? Let's go, baby! It is go time! There's nobody here, you idiot. I told you those coordinates were wrong. Hey, do you always have to criticize? I mean, can't you be more constructive for once? Hello? Você quer me desafiar? Bem, pode vir! Pode vir! Quem vem? Vamos nessa! É hora da ação! Não tem ninguém aqui, ô idiota. Eu disse que as coordenadas estavam erradas. Ei, você tem sempre que criticar! Quer dizer, não pode ser mais construtivo uma vez? Olá? Hvis I udbudskammer, så kom an! Jeg er klar! Hvem melder sig? Kom så, tøsedrenge! Det er tæsketid! Der er ikke en levende sjæl, din idiot. Jeg sagde jo, at koordinaterne var forkerte. Hey, skal du altid kritisere? Kunne du ikke prøve at være konstruktiv for en gangs skyld? Hej? Velem próbálkozol? Gyere csak! Ami van, betojtál, birkózzunk meg, kösd fel a gatyát! Nyomulás! Senki sincs itt. Te, ostoba. Mondtam, hogy rosszak a koordináták. Muszáj folyton kritizálnod. Inkább tanácsokat osztogass, nagyokos. Hello? Vrei să ne batem? Hai să te văd! Hai! Să te văd! La treabă! Cine mai vrea? Hai! Cine mai vrea? Nu e nimeni aici, zevzecule. Ți-am spus că sunt greșite coordonatele. Hei, chiar trebuie să mă critici mereu? Nu poți fi ceva mai constructiv măcar o dată? Bună. Który tu jest najsilniejszy? Co? Co jest? Boisz się? No dawaj, skarbie, na gołe klaty! Przecież tu nikogo nie ma, Gamoniu. Mówiłem, żebyś sprawdził współrzędne. Zawsze musisz się mnie czepiać! Nie możesz choć raz do czegoś się przydać! Dobry wieczór. Это ты бросил мне вызов? Получай! Тебе кому еще? Вот вам, негодяи! Никого нет, идиот. Я же говорил, координаты неверны. Эй, ну почему ты вечно меня критикуешь? Мог бы хотя бы раз сделать все сам. Здравствуйте. ¿Quieres probarme, Toto? Sal de ahí. Toma, ¿quién se atreve? Anda, cariño, llegó la hora de pelear. ¡Ah! No hay nadie, idiota. Te dije que esas coordenadas que tenías estaban mal. Oye, siempre tienes que criticar. ¿No podría ser más constructivo alguna vez? Hola?